Za đake 8. razreda i učenike završnih razreda srednjih stručnih škola današnji dan bio je poslednji u ovoj školskoj godini. Ali tu nije kraj njihovih muka. Zapravo, to je tek početak. Ove godine ukupan broj osmaka je 69.000, a broj slobodnih mesta manji je za 2.000, pa je u skladu sa tim oštrija i upisna politika. Ali naši osmaci koje smo zatekli na trgu Nikole Pašića ne opterećuju se ovim podacima. Čula sam za to, ali ne plaši me, ja sam se iskreno spremala još od početka školske godine, tako da ne bi trebalo, mislim, čak i ako podignu malo bodove za neke gimnazije, ne bi trebalo toliko loše da uradim, tako da. Svi smo se spremali, tako da. Mislim da je bitno isto toliko znanje koliko i veština. A bodovi na ispitu? Pa mislim da ću uspeti. Mislim, nisam najbolji đaka, ali potrudit ću se. Ekipa Moje televizije ti želi sreću. Hvala. I sa direktorom Prve beogradske gimnazije razgovarali smo na temu smanjenog broja mesta za upis srednjoškolaca u narednu školsku godinu. Ako je to tačno, to samo znači malo veći stres za đake, kojima ja poručujem da se što manje bave tim stvarima, da se bave samo učenjem i pripremama za ovaj ispit. Poslednjih godina gimnazije uglavnom upisuju planirani broj đaka. To će se možda odraziti, taj manji broj mesta će se možda odraziti na malo povećan broj bodova. Osmaci izlaze na završni ispit koji će trajati 3 dana, od 15. do 17. juna. Prvog dana polažu test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, narednog rešavaju zadatke iz matematike i na kraju kombinovani test. Ove godine je na završnom ispitu promenjen sistem bodovanja, tako da će testovi nositi ukupno 30 umesto dosadašnjih 40 poena, a uspeh tokom školovanja najviše 70 bodova. I dok se osmaci polako pripremaju za polaganje završnog ispita, i srednjoškolci su danas na trgu Nikole Pašića kupanjem u fontani proslavili kraj školske godine. Previše bučno, sa alkoholom i navijačkim povicima privlačili su pažnju prolaznika koji su se tu zatekli. I sve to posmatrali sa simpatijama, a neki i sa čuđenjem. Nataša Obračević, Moja televizija.